zikhanda lami izono sami amisandile ekunesinweni zikhanda lami angingethula Unyazo lwezulu amen. Sixolise ubaba umfundisi cishe ngesikhathi mhlambe sesingena nje akusafanele ngoba ngeke ngawubona umbhobho eyocela ubaba njengoba usuphinda usubuya mhlambe sesenze okwethu. Siyacela ke intethelele ezulwini ukuze kusasa kungabi sengathi besilawula umgcotshwa wenkosi amen. Nazaretha siyabonga umusa nothando lukaShembe. Ngizoxoxa nje indaba eyodwa eyake yakhulunywa inkosi enkulu yaseKuphakameni uBhombela. Ethi inkosi yamaNazaretha ngelinye ilanga lapha kulelizwe kwake kwafika indoda. Othi le ndoda kwathiwa indoda yomemo. Le ndoda yayinestimela. Othi ubaba mkhulu yayimemezela le ndoda yestimela imema abantu. Etha bangene estimeleni lesi stimela sasibhaliwe ebunzini egama elelithe eMajikeni aseKuphakameni. Uthi ke lapha endleleni kwakuneyitophi babe ngena abantu bonke kulomkhumbi kulestimela. Umnikazi waso wayekhuluma nabo ngena lonke uhlobo lomuntu ngoba lesi stimela sasingakhethile ukuthi sigitshelwa kanjani. Uthi kodwa le ndoda yomemo yayimemela abantu ezulwini. Le ndoda yayimemela abantu emzini waseKuphakameni. Uthi kodwa abantu ababegibela kulesi stimela babe ngayinaki le ndoda ngoba babe ngena nezinto zabo. Uthi hayi ke isuka ngelinye ilanga
ihambe le ndoda iyongena emakhojini la ukuhleli khona abantu. Othi hayi fika kwabanye abantu emakhojini babephuza utshwala. Abanye kwamanye amakhoji bebhema ugwayi. Abanye babenza yonke into ongayicabanga. Uthi alukho uhlobo lomuntu olwalungekho kulesi sitimela. Noma le ndoda yayishumayela kodwa akekho wayeyinaka. Uthi sahamba njalo lesi sitimela sendoda yomemo. Kwakuthi umuntu mayesefikile esitopini okwakufanele sale kuso. Sasimela lesi sitimela kuvuleka icapha bese behla bafanele kuleso stop leso. Ethi saze safika lesitimela endaweni eyayinzima. Eyayinodaka sangena lesi sitimela odakeni. Uthi wababiza lo muntu wasezulwini ethi abehle lapha esitimeleni kodwa baze bavuma. Ngoba babengamnakile bengamlalele belibela izinto zabo ababezenza zasezweni. Uthi hehla le ndoda yomemo yanqamula odakeni. Saya ngokuya lesi sitimela sasithela lapha obhukwini lodaka. Njengoba amaNazaretha ethi uShembe lesi sitimela sagcina sithele sakhala nabaningi. Ngoba uthi stop sakhona sogcina esagcina lesitimela siphelela kuso singasafikanga emzini wasePhakameni. Sasibhala ukuthi ukugedla kwamazinyo nokukhala. Uthi-ke uShembe maNazaretha kangikhulumi ngesitimela. Futhi kangikhulumi ngendoda mhlawumbe niyicabangayo. Uthi ngikhuluma ngami maNazaretha njengoba ngilapha phambi kwenu. Uthi bantu abami njengoba ngilapha ngizakunimema. Ngizonimemela ezulwini ngilise ekhaya elikhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga. Uthi kodwa abanye benu lelizwe engilikhulumayo phakathi kwabo kabalizwa ngoba balibele babanjwe into zezwe. Sibheke kulo mkhosi maNazaretha wesitimela esingcwele. Njengoba inkosi yamaNazaretha uNyalwezulu lohlala lithi maNazaretha gibelana esitimeleni. Ungabuza uthi lesitimela sibhekephi. Uthi uyena umshayeli waso. Lizomemeza mhlambe izwi lenkosi ensukwini ezayo ukuthi uyaphuma umkhumbi. Siyaphuma isitimela sasePhakameni, isitimela sikaShembe sibheke phe kwentaba ingcwele. Sizobe silayisha lonke uhlobo lomuntu endleleni. Abanenhlanhla bayosibamba emzini wasebuhleni. Bengena abantu ngamakhoji nawe uyayazi ikhoji ongena kuyona amakhanji uhambo liyekhena. Ukuthi leyo khoji osuke ungena kuyona kulesitimela sikaShembe. Ngabe ungene kubantu abazolalela izwi likaShembe yini? Ngoba lapha esitimeleni sikaShembe bakhona nogada. Kodwa nogada bakhona kasikwazi ukubalalela ngoba siyabehlula. Ababekile uShembe abashumayela onogada bakhe abasuke begada isitimela sakhe esithatha amaNazaretha siyabeka phe kwentaba iKhenana. Kodwa kulesi sitimela kusuke egibela wonke umuntu ngoba nobani usuke evunyelwa ithikithi lakhe ukuthi akangene lapha esitimeleni. Esitimeleni ngena lonke uhlobo idakwa izobe zikhona kulesi sitimela saseNazaretha esibhekwe phe kwentaba iKhenana. Akusho ukuthi lo muntu njengoba egibela kulesi sitimela edaka utshwala njalo useyiNazaretha uyofika naphe kwentaba yeKhenana afina aqhubeke notshwala bakhe. Endleleni sithi masamba isitimela abanye siyabehlisa abanye bayangena kunezitopi okuyongena khona uhlobo lwabantu ababhema insangu okuyongena khona uhlobo lwabantu abafaka amazinyo egolide. Kodwa athi umnikazi webandla uma ngabe kuyiwe entabeni umuntu ofaka izinyo legolide akangayi phe kwentaba ngoba intaba ingcwele. Kuzobe ngena abantu edobhini abajinja inwele njengoba nalapha nje bekhona abantu abafaka odaya emakhanda ulwa nokuthi uNkulunkulu usemkhulisile wamupha inwele impunga yena usafuna ibe mnyama ngenkani. Ubone sezimthuqasi zibomvana ngathi nasi sibomvu ubulawa udayi.
endleleni esobe sihamba ngayo kuzongena abantu lapha esitimeleni odadewethu abasuke befakele izinzipho ezifakwayo kodwa kuleli bandla ethi umnikazi waleli sonto iNazaretha ahlangani nezinto zezwe kodwa ngoba abantu banamhlanje nabanenkani izwi likaShemba balesabi angazi noma inkosi esehlalweni abantu bayithatha njengomngani wayo yini. Kodwa yonke lento eyenzeka la esontweni ilahleke emthethweni ngoba ithi inkosi yamaNazaretha uma ivala umhlangano ekwandeni ithi maNazaretha ibandla linjena nje libulawe imali ngesikhathi abantu sebazi ukuthi la ekhaya khona into ekuthiwa imali ithi kwaba uqala kwakufa kwaleli bandla kwaleli bandla ngoba lapha ekhaya bekuthiwa imali umnikelo namhlanje na abantu ngoba bayisungulele into zabo ibandla lifile nje sebazi ukuthi imali uthi uShembe la ekhaya ungayisunguli into engasungulwanga uShembe ungazenzeli into yakho ngoba abantu abasungula into zabo la ekhaya namathunabo namhlanje awaziwa. Wana wasungula lapha thina sikhule kuthiwe emathempeleni yathi kungumahlombe umnikelo walapha ekhaya unamagama awo. Njengoba wathi umqalo wendlela abantu abayophenduka bengene phakathi kwalomuzi wathi bayobingelela ukuphakama kwakuse £5 iqali mawuyisa kumarandi i113 randi 86 cent. Mina nawe njengoba singamaNazaretha sayisawukhipha lo mnikelo okubingelela ukuphakama uthi siyakhona sesihamba ibanga elide kangaka. Owasho umqalo wendlela wathi wonke umuntu oyophenduka akhethe inkosi nozalwela ekhaya kuyofika isikhathi sokuthi akhethe inkosi umnikelo wokuqala owenziwa umuntu oyiNazaretha okubingelela ukuphakama usuwawenza. Ngelinye ilanga mase nibona ngihleli phambi kwenu ningethuki yayisithi inkosi yamaNazaretha yathi umnikelo wesibili lapha ekhaya kusho ihuka likaMahilela lathi okhipha abantu esigodini sosizi unegama lomnikelo akulula nomuntu awuhle ngoba unegama bese kube wasekuthiwa wensizi kodwa namhlanje ubona ibandla lidunguzela li up and down abantu bayalena abafuna ukuphatheka abafuna imithetho. Namhlanje kuthiwa amaNazaretha ukukholwa kusehlule asinikeleni ubani washo ukuthi ukukholwa makwehlule ugcwalisa ngemali. Yini senza ukukholwa khona abantu abangasayi emasontweni ngenxa yemali abizwa nawe ndene emasontweni isize ethiwe igama kuthiwa uthando. Mhlaba wonke uthi uyangapha kuthiwa uthando maNazaretha uthi uyangapha uthando maNazaretha uthi uyangapha uthando umnikelo wothando maNazaretha maku uthando kodwa likaShembe olusuke lenziwa ukhona yini umnikelo owake wanikelela uShembe bese kuthiwa ubalwe uyabalwa yini umnikelo kaShembe uyabalwa yini umnikelo owenzela uShembe yini pho uthando libalwe makuthi nikelela uShembe ngoba uyakuShembe umnikela ubalwa nanga umvangela umdluli namhlanje ethempelini lapho kusokhona khona umhlangano akasayisho imnikelo ukuthi ukuhlambuluka umnikelo ngaka igubhi imali engaka ngoba into eyaziwa umaNazaretha lento yenza ukuthi ubaba ahlaselwe uhulumeni. Dingakho kwavalwa namaflegi kodwa ngoba singona untanda kubukwa siwavula ngenkana amaflegi. Seyithathe imali uthole namadoda ngangazi ngamakhosikazi mina okuthiwa yenza lezi zinto zokuthoma njengoba suke kuyimkhehlo nje akuchonywe intombi imali ekhanda namhlanje uthola namadoda edludlo 200 lapha emqheleni esontweni nawo lolu ulimi lo mama baye bathi bavuna opelepele amadoda avunani ngoba baye batho mama bavuna opelepele indoda mayisuka ifaka imali ekhanda yona ivunani ubani lolo fika idonse ngoba amakhosikazi adonsa omunye unkosikazi. Ibandla likaShembe lifa nje ilento khona abantu namhlanje sekuyasinda ukuya ethempelini ngoba uzothi uyafika kusevele thenjwa waqa inkonzo bese kuthiwa uthando olwani lolu thando alinagama.
Kanagama laluthando ibalwe uNkulunkulu befundisi ngiyaxolisa ukusho lento kodwa befundisi benkosi sengathi ningabakhuza laba bantu abasuke beseduze kwenu abasinikelisa uthando ngoba khona into ebhlungu ayenzakalayo kodwa esontweni akekho okhuzayo angazi mina ukuthi ingane iyahlela inesitshini sikayise kufike sishayisa uthando lube imbondaka libe ngaka ethempelini lubalwe besuza umshumayelo osiphethe ethi Nazaretha phakathi kwethu khona umfundisi wenkosi umgcotshwa bese kuthathwa kulolu uthando kuthiwa lukaShembe kunika umfundisi uthathwa lena kade ishawelwa uShembe bese kunika umfundisi yini umgcotshwa wethu angasho uthi Nazaretha umshumayeli sesikwenzileko kwenkosi ake siphuzise umfundisi wethu ophakathi wethu drink wozani Nazaretha lo 10 rand lo 5 rand kwathathwa esitsheni okuthiwa isikaShembe Swafana masohlakaniphileyo yeah ngoba yena othanda isifundiso uthanda ukwazi kanti ozonda ukululekwa uyisiphukuphuku yebo ngoba ukuthanda imali kwimpando yakho konke okubi abaningi abanye ngokufisa abahlubukile ekholweni bezigwaza nangeinsizeni ngibuza ukuthi mina luthando luni lolu olushawa amasabatha onke kuze kufa umsebenzi kaShembe kufa ivangeli likaShembe kufa umthetho wesonto abathi abantu mabephenduka thwane uthole emathempelini umthetho uyafika ethempelini akhulunywa umthetho kukhulunywa imali laba bantu besuke lapha emathempelini baye ebuhleni kunomthetho nje walapha kuleli bandla awufunde lapha encwadini yemthetho lapha na yokugqoka odadewethu akaze batshelwe lento ngoba awukhuluni umthetho kuyasinda ke ukushaya umthetho uye ngale kodadewethu ngoba banemadlana lapha kukhona amakhosikazi aqokayo siyanxusa ukuba buyele emthethweni kaNkuluNkulu ngoba lokhu ukugqoka kwabo abayiqhoki into ejabulisayo uyabona le Nazaretha efinqwa yakuyona yaleli bandla mana lapha ekufinqeni iNazaretha ngoba lokhu ukugqoka kwabo kokufinqa akhona kwalapha kuleli bandla uNazaretha wakuleli bandla uyinhlakusuthi uyinkosazana umama ishaya ezantsi emaqakaleni ngiye ngizwe kodadewethu ethi ngeke mina ngibe inhlakusuthi futhi umNazaretha wakuleli bandla uShembe afika nawo wayesewumisa wathi lapha komama bethu imiga leni imfinqo lena iyoba isikhombisa 4 ezantsi 3 phezulu wathi kumakhosazana mthathu ingakafiki inkosi thina lena esishawe esontweni ngoba lena bayifaka namhlanje akuyona umthetho la kwakunesizathu umnikazi waleli bandla ethi ayibe u7 imqulu kumNazaretha hayi nje obisi u64 yakho lenkosi thina yakho yanaye esihogweni wathi kuleli bandla ingungu mahlombe bathi kwaku 1950 phekwentaba yomhlangano yathi ngiyadabuka abantu abami laba bantu abayofika lapha ekhaya befakele eNazaretha emfishane befakele eNazaretha ezikipa esifakwa namhlanje esontweni yathi ngeke sibonane nabo kolisayo 82 yebo ngoba ukuhlambulukela isabatha kusukela emzimbeni ugezwe ngamanzi uhlambulukele nje izolo ugezile nizolo mana shesi ugezile inizolo kuzongena isabatha wozela nje usindwa insila eviki lonke awuhlambulukele isabatha kuyagezwa lapha kuleli bandla mangena isabatha uphafa umzimba ngamanzi uthatha ishethe elimhlophe ufake emzimbeni ulindele ukungenisa isabatha lingeniswa ngeshethe elimhlophe ubona ukusinda nasethempelini ngesabatha ungibathi ishethe elimhlophe ufake elimvinqo nje ingoba nasekhaya isabatha awungenisi nasegqokeni iyembe elimhlophe uyayizwa ke ugqoka iyembe elimhlophe mawungenisa isabatha ekhaya hayi ethempelini nengubo yesabatha emhlophe hayi upowder blue mana hayi sibhakabhaka nengubo yesabatha emhlophe phawule yakhe powder blue yafika nobani
Yafika nobani ngoba umnika uyazi uShembe uyakusa lapho othanda ukuya khona. Khona insizwa nganoma umfowethu lo phambi kwami okhulume ngokuthi khona izinto lapha ekhaya ezisuka ezikhonzelwe kusuka ngazona lezo zinto mase ezikhonzelwe. Uthi omunye umama lapha ebuhleni ngicelwa ezinye insizwa eziboshwe Vaterfati ithi lensizwa yangapha kwaXaba ithi mfowethu ngizofaka imali 3000 aziboshwa zithatha apha imali ngenayo mina ngingaphandle uthi ngizofaka imali 3000 ngicela ungithengele imqhele 15 nama40 awu10 bese ungithengele umNazaretha 2 ngithi mina ngiyezwa uthi mfowethu ngifuna ukudonsa ngendlebe njengoba ubona ngithenga lezi zinto ngilapha ejele ngiboshiwe ngidonsa u18 years weqale engakaze ngilenze ngatholakala ngihamba nomuntu owabulala umuntu saboshwa sobabili donsa 18 years uthi ke kufika unyazi lathi kangikhetha inkosi lapha ejele into eyongikhipha ejele ingubo emhlophe uthi wayesethi mntanami woza ngukhombisa umNazaretha engifuna uthenge uthi baba edlula abantu athi hayi lona kwedlula omunye athi hayi lona uthi baba ngifuna le ngubo lena emhlophe uyangizwa ngithi mina ngiyeza uthi baba ngifuna lena bayibiza ngokalika uthe uShemba ngothenga yona iyona eyongikhipha ejele ngizwane ngayigqoka siyophela isigwebo wena le yakho wayinikoba ngiyakhumbula ifika kwathiwa yeyitabana engabe senizona yini ngoba senigqoka engani kwathiwa yeyitabani njengoba senigqoka nani seningene asiyemthethweni wamadoda bese ngihlala phansi bese ngihlala phansi la siyakhona into esuke uthi ke lo mama ngibhekela lensizwa uthi lena ngiyayithanda ukhomba lebizayo uthi ngoba ubaba wasinika yona wathi ibiza kancane sithi kwenyuka ngithi mina kwakuye bani kubaba mama eyocela lengubo wathi abefundisi ngasi njengoba ithi lensizwa yakhongelwa pho sigqokelana washutha kuyona phela wasa mfowethu sesikhuluma nabesilisa bazumthetho ithi incwadi kumfundisi akayifundise yena qali ukuze abantu bebonele kuye njengoba ngifundisa abantu bazobukela kimi angisho kubaba ophambi kwethu umfundisi was inkosi yathi uma ikhuluma phezu kwentaba yathi awuthanda ukubhinqa ibheshu na uyalubhinqa noma ungasathandi ngoba ngiyokulubuza lapha emhlabeni ngise ngilibize nasethuneni nala siyakhona ngiyabuza kuwe ukuthi ngoba uShembe lapho ekhona ngiyabuza kuwe ukuthi uyakumbona yini uShembe lapha ekhona ngoba lapha khona uShembe kuthiwa ubhinqile uzoya kanjani kuShembe wena ungabhinqile qhubeka iphelile ithi angaphakama umuntu ongabhinqile phakathi kwethu ngoba saze ngasitshelana qhubeka ngolunye usuku yasibiza inkosi emzini wasekuphakameni nina besilisa yabuza izwi yathi nihlubukelani uNkulunkulu na yaphinda kabili was yathi ngizonichazela ukuthi nihlubuke ngani uNkulunkulu yathi ngisho ngibona abantu abebebhinqa befaka injobo sebeyingcosana namhlanje abantu abaningi babalekele ezikoshini nishiyile imvunulo kaNkulunkulu nigijimele abantu ngoba abantu abasafuni ukubhinqa makuthiwa ke imgidi abantu bonke nekhehla uthola dondolozela nalo libheke esikoshini liyeka le kaNkulunkulu lihubha lena yabantu eyafika noJantori Mzukwane uphombela isitimela samampondo elapha yana phesha kothukela lo mlungu lona owayeganwa amakhosikazi awu11 eyafika inkosi uSolomon yamenza inkosana bamnikizwe lonke lelizwe kusiwaphesha kothukela uze uyofika eRichards Bay kwakuyizwe likaJantori athi ubaba mkhulu equbise khona bebeka amadokodo lapha yana phesha kothukela ngakononoti le ndoda mayifica amadokodo baba bamkhulu esahambile ubaba mkhulu yafike yawashisa namhlanje nabantu bathanda leyo mvunulo ongaxoxela isivumelwane esenziwa uShembe nalendoda eJantori okunamhlanje nakhona umzukulwane wayo obuya ejele lapha ebuhleni icala la leyo ndoda likathethwa
iyona yafika nesikotshi emzini wasekuphakameni njengoba ungenamvunulo nje lokhu usiqoshela ngesikotshi dawu nobaba uyasibhinca unawo ubaba injoba uzobe ebhincile siyekhena nzoba uhamba lo bhobhobo wakho eblue kuba mangabe ikhuluma inkosi izwi likaShembe ngathi liyadeleleka siyacela ithi ifike inhlangano entabeni kuphela ukufaka amabhulukwe enhlansuthi uma umuntu efaka ibhulukwe akanakuphakama phakathi kwethu ngoba sazi uzositshelana efaka ibhulukwe ngesabatha uzothi mayesukuma ethini ngoba umthetho waleli bandla uthi kuyabhinqwa ngesabatha bese utshela abantu umthetho awukwazi ukukhomba indlela ujika ujika awukwazi akasizeke uNkulunkulu uManazaretha njengoba kiwe eKhenana lamabhluku abende esiwafakayo amanye ngiyabona ukushaya isicathamini asiphi imali vele bazobonasa abantu kuthengwa imvunulo uNkulunkulu ethi mayevunulile esikhipha siyentabeni nathi emva kwakhe sibhinqe ngoba imndeni yakhe ilobano ungabhinqile uNkulunkulu ebhinqile uzofika ubikeni uNkulunkulu ungabhinqile wathi uNkulunkulu ngisho wenza umsebenzi ekhaya uyabhinqa awukwazi ukuyoma emsamo ebantwini ababebhinqa abangalazi ibhlukwe uqhamuke nebhlukwe wena yikho ungaguqi nje ufika uqoshamisa okatsotse eshuka insango umekayi ngoba ufaka ibhlukwe uNkulunkulu akasilekelele nezingane zakwethu lezi amakhosazana bagcotshwa bethu angazi uNkulunkulu yomsiza kanjani izingane zethu amakhosazana bobaba awabhemeli khona kwala lapha emaresi awabhemi go khona lento efikile emhlabeni ihapha ngezithwa imbaruza kungaka thola intombazane ikudonsa izivula amakhala njengemboma ikhipha intuthu iNazaretha inkosazana ka25 uyayithatha wena uthi uyokwakha umuzi kayihlo uthatha ibhemane ufaka imali uthi kuthenga ukudla akuthenga ukudla kuhlale kuthunya intuthu nje endlini yakho ungafunga ukuthi lesitimela sakudala samalahla kanti umkakho uyabhema ekamereni uyikhipha ngamakhala iphume ngewindi waze bethe banansi indlu kaSibanibanisha kanti hayi umkakho ubhizi yebe yokugcina mfowethu ikhona indlela ebukeka ilungile ebusweni bomuntu kepha ukukhawulwa kwayo kuzindlela zokufa asiyekeni izinto engenziwa kuleli bandla utshwala amaNazaretha lento ebhlungu esayibona ebuhleni kuqaqwa amadokodo kuficakala amabhodlela amasavana phekwa amadokodo engudlungudlu unamkhulu ukudeyela ukuyophuza ebuhleni uyabona njengoba siya kuJanuary nje mhlaka 1 sothina silindele umthandazo ka12 yona izobe iphuma nezikhwama amaphesi iyothenga utshwala kuthi kuthiwa etempelini inkosi babasizwa yona izobe ibhize emadokodweni iphuza utshwala ekseni mase kuthiwa ngena umdedele thola umuntu elokho eyenda encike ngobhoko ngathi izinyane elisanda kuzalwa kumeke kade udakiwe usuku bonke bengalele subonke bengalele ngoba namhlanje amaNazaretha ayaphuza amaNazaretha ayabhema amaNazaretha kaweswa anenkani 25:27 Jeremiah yep uyakuthi kubo usho uJehova amabandla uThixo kaIsrayeli uthi phuzani nidakwe nihlanze niwe ningabe nisavuka ngenxa yenkemba utshwala buyona into elungile into yokubulala isizwe njengoba kuthiwa inkemba nje inkemba iyabulala wokubuka umuntu nje mayisedayo khona abaneyingozi lapha kodwa akazawushaya umgangeni akaze futhi kaqhathwe nasekukhuleni kwakhe nje kuthiwa nanga umfana neqhathwe kwelusena akaya nendaba yokweqhathwa kodwa kuyingozi udlula mina engaqhathwana ngoba utshwala beyayikhandela ilima neingozi nje uyazi utshwala ukufanelwe ingozi lokufuthela ngaphambili akuvamile umuntu odakwa abe nengozi ngemuva isikhathi esiningi iba lapha esiphongweni ngoba unethe ngahamba kabili kathatha abona into engathi ihleka abakususa ngesiphongo uNkulunkulu asilekelele amaNazaretha sesendleleni ebheke emakhaya uJehova hambe nathi
kuthi la esiyakhona emzini yobabamkhulu nalapho esazalelwa khona sakhulela khona ngaphambi kokuthi siye ebuhleni akube nezinto phela ezizenzayo ezincane zokubikela laba bantu ukuthi siyahamba siyehlanganela uvela uphume nje emjondolo uNkulunkulu abusiseni izwi amen. Siyabonga.